jimada hattu ajjeftu namada oggu dabaru dugumani narkee dabaru jira na walqita gardeet keessa galeedin isan fakkaadhe wajji jiraadhe wajji hojjedhe wajji dalage waan isin baatu fincaansii beekee baran waan isin baatu hattu bulukeetaa tana hattu simintoo tana hattu nama nyaattu tana akkasin nyaata Muhyiddin Abbaa Jahal ilma Jimmaa dhalataa Jimmaa hangaasa ajjeesii jaanini jalaatite miliyoona 3 sii kanninaa jaanini jalaatite lafa adaama sii kanninaa jaanini jalaatite biyya alaa barnoota komaandoo sii erginaa jaanini jalaatite mucaan kun mucaa akaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hangaa wajji dalage amma sadeen ana meenya irratti daga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti nimne silaanatti hime qaataan isinitti himene natti nimneen amman dhaga'u jira nama 15 olitti hime arranatti mujiran amma namni kun nuti dengadda jaatu khaleeda arra namni adda hundi natti mujira ajjeesi jaanini isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattu Abiy ajjeestee aangoo barbaaddu hattu masaraa seenuu feetu hattu ummata sabaa sablammii ficciciistee shanee kijibaa jaartee ummata ficcisiistu hattu mootummaa tana jeequ jirtu hattu nagaa mootummaa kana dhorku jirtu hattu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin ajjeese nu ilma jaanii maalif guyyaa waati qodura Shaafii nama jaamu nama Ilbaabur bulchaa ture bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa waati qodura isa rafatanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana Shaafitti hime Shaafiin kun Abiyyi wal beeka ilma gandaati ilma qe'eeti Abiyyi nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuudha mucaa qaccee qaxara cabsan jechuudha tujjaara hojii mooraabee dachii namarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirrikti aangoo qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuun takkuma jechuudha tun tirrikti diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkuma jechuudha diraamaa Hacaaluu Juwaarii ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkuma jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii Muhyiddin namni naa hojii Muhyiddin agaree Muhyiddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaru miti mucaan ilma Jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adoddii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbee lafarratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa kan jedhabdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isiniin baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya kana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha shanee baqattuutu ummata fida no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና
ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው። ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። እንተንተኩን እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም። ስለምናቅ ነው ምንናገረው። ስለምናቅ ነው ምንናገረው። የሰው ነፍስ ያንገበግበናል። ቋቅ ብሎናል። መግለጫ ሰልችቶናል። ያዘን መግለጫ ቋቅ ብሎናል። እኛ አንፈልግም። ያዘን መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው። ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም። በፍጹም የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው። እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስር ነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም። ቃል ለምድር ለሰማይ እንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሰነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡዳ መምተው ዳፊን ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን ደበይ ሳይሮ ጀተኒ ፊን ጋፈተምነት ነገኝ ኦሮሚያ ከይሰ ዱፉታው ተኮለን እንጅራቱ ወጭ በፍጹም አይኖርም። ይሄ ኦሮሞማ አይደለም። ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም። ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማድረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው። አብይ ረቱ ማን ውድቀው ሽራ ጀሪኩ ነው ጀቻ ጅሩ ካኑ ወከጅሩ አንገረ ቀበደን ዱ ባሰን ዱአና خلي بوتانه يغو جستني بروغنا مخوتا نجيسا ايون دويس كنجيسو شماليس ابديسا فقاتو تسمى كوميشنر ارسا مرداسا كنالا خبراتو كودينا قبون ورينا نو اوروميا رد ليدنوندي خنگيجا ولي قمنو جبادا وجدا وري غودينا رجرتنوندي قلقلو رغودون كيسن وري انا رجرتنوندي رغودان كيسن نگا قبتن چاسان جرا توكو نجرتي انو مقادام بينا amo warri ana bulchu jirtan warri godina bulchu jirtan warri oromia ra jirtan warri federal jirtan warri ilman oromo tatan kawal kuma kamdu khandaga wali kam amalle jalala fi khabajan oromuma fi silikabu akkasuma jirt hattu fi isinto committee hunanga nabatikada oromia rais matada bilsagna biro rais matada isafi chasas ni jarrate raso jirra evitti makhina galani dufe walin isin fuduta kutufte isani dam so bolle samolu khaysani khana la amwa laftumatini sinitti mabe galani isin fuduta walin jarri khutudu af qarar rajira ni khuta jarri khudin ay hasanali ni khote junedi saddu ni khote ajibode prodron toni wanga junedi saddu ni khote achi boda khadu fe ilmi jimmatis enyu doctor enyu kha ambassador australia ture ni khote achi boda lamma magar satis ni khote guni sangan numa khota sangaw ji khutu barbadan hada isatti dada wajatani hanga numa de bisan ni khuta hanga ni khutu mo oromuma jabe fadatan ni sinino isininja ojada ojatu banani sinda we chasa taayeti sinje chasa lamma amma durati chasa taayeti fi chasa durati chasa taaye no durati chasa lamma chasa tayiba yani namadon amma jiramteti chasa taaye chasa angasa yecha namadon beta gada chokiya malim du lamma ti tayiba jala ba fatani du akhiya fi khataye ratin duina malim taayen nama hayuda nama oromia bulchu tandu nama ethiopia bulchu tandu taayen jalala ummata qaba tayen haqaf hojjata gantumman qabu hattumman qabu kulkulu lala fisalan wani kafadeti wan fadetu batuf tayen net lala ana ma khitab rabbi dawdu yojan hattun oromia kaysan jirre to kofane yojan taye fin dawda because I know him kulkulu
nama ganama dalagaa seenee galgala dalagaa irraa ba'u hanga hojii hojjennu anuu akkasitti taa'een beeku biiroo keessa haquma dimna qaalaal teenyaa simneetuma ta namaatti simnaa mire an akka taa'ee takkaa biiroo keessa taa'utti takkaatuma biiroo keessa taa'een beeku haqni kana ammoo naaf isa wanni olii fidaa oromummaa haqa dhugaadha taa'een nama oromiyaa bulchuu malee takkaa golola aangootiif qabsaa'een beeku taa'een oromummaaf malee Itoophiyaaf malee sabaa sablummaaf malee takkaatuma takka maqaa firraa sodaatanii namni isa jaalatuuf gurbaa dhabamsiisuuf adan ammoo rabbiin namaa rabbiin addunyaa rabbiin samii rabbiin dachi taa'ee dhabamsiisuu hin dandeenye rabbiin hundaa olii hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye ammoo mucaa na eeguu jeestan ajjeesi jettanii isin jalaa dide miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide biyya alaati komandos ergina jettanii isin jalaa dide Muhaddin Abbaa Jabal ilma Jimmaa Abbaa Jifar mucaa murata nama haqaa halkan mataa dhoytanii ajjeestan jechuudha akkasiin dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii bee akkas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha yaa hattu abbaa gadaa karrayyuu ajjeefte yaa hattu jimaa naggatu jirtu yaa hattu simintoo kuma lama deeyte yaa hattu waa hunda yaa hattu soogiddaa yaa hattu gaazaa yaa hattu ummata oromoo goontanama gootee hidhaffite yaa hattu kofaltanii ummata keenya hawleen baasan keessatti harka dho'ichisfattanii propaganda televiziyaa jechuun ummanni isin hin jaalatu anaa isinitti hima ummata hawleen baasan ummanni isin hin jaalatu isin waan fadhu ummanni harka teessanillee hin fadhu ummanni hijibaan ammoo ummata dura baatanii harka dho'ichisanii uleen yaa ajirtan ammoo guyyaan keessa namni nama tuffate ni tufama sirri dhageeffadhaa kana nama tuffachuun tufamuufitti si fakkaatteeti ummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee isinif fakkaattee ummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan qabiinaa ta'an arguuf teessan jechuudha tufamuu keessan kana hattuu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaa takkaa miti bar biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne nama jeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti gidiraa oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis ancheenaan qabu biyyaayis baqachuun taa'u ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu an ummata oromoo jechaan galee oromoof haqa dubbachuuf hin gale oromoof qabsaa'uuf hin gale oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan adunnaa dhiitee naan bariitu abadan yoo ireen diyyatana taate asuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma qursii isin jala qabee abadanuma isinii kijibee ummata oromoon boochiswan abadan ana booyeetu amalee abadan yaa naftanyaa irra caaltu yaa hattuu wayyaan irra caaltu yaa diina gurraacha ka ummata keenya gidiraa agarsiisu jiru halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra ta'a yoo ati gidiraa tana kafalle ni garraa jechuu waliin hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasitti hubadhaa oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasitti hubadhaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf oromoon amma booda jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjeechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heerra qabaatte abiyyi keenya ummata kanaa ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifarkuttuun jirtu abiyyi hammadanii sitti mujjirraa nu dhagayatis ifarkaan jirtu abiyyi hammadanii atis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibu jira
Project ati ganama galgal ati helicopterin dem nan jarri helicopterin dem akka wan qosada Oromia ta na kaisa makinan dem anin be kan jarri Karuma Oromia kana me makinan kam dem ta jaga banda gara mulla ta da ku helicopterin daga makinan daga rako matan be kan Haramaya da ku helicopterin daga rako mata dandi kara tangga gorra juru kana narkan Cinaksan da kuda helicopterin daga rako dandi kara cinaksan jirtu ta narkan Jimmada kuda ummata kana mabasani alkan tidakan danti kadara rako jirtu narkan ummanni eska macheno anta ka kanta garan nasu helicopterin zo medut jenu ku sampe ta sabono medut doktor abi hengela salina eska mache ila yom sitti ko tani anwar ribun hai ati mu bicha minister Kenya helicopter to komiti kudani nude ma bi Kenya rako ngam dugana inde bulchana no da fanu kota si gode helicopter kene fate de ma bakay kamadi dalu helicopter Mana berlota episode helicopter dan dia episode helicopter dia malak ni bawa kunang kami senti kota jiran ini nagar tu hai umat kaisa dia manjiran umat pun canjiran ini nagar tu hai ini ati helicopter ini ada helicopter ya jari kota kawan keti tak ya di private jet kira mati private jet ini bukan ada jari ini dokter abi jari pun kamadi Gabaren Kenya konnaan bulaan keenya kophee osoo kaayatiin facaase kan daandiin qabne facaase bulchaan isaa kan naannoodhaa akkamitti helikooftariin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchiinsa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy inni ilaalteen gartuu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan dhiisnee sitti bobbaana situ hojjechiisaa jira waan kanaa nutti migaa Isan business itu bobana ga mana de dubbi walda bajirti nutti miga Dr. Abiy kami situ kerja chani jira mo mali hai televizyon irratti wanni ati jettu hattu balleessina jetta kaati angoo irratti istu hattu baay'eestu ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta ummanni ati angoo irra geessu ummanaaf amanamoo miti ati qusannaa jetta kaati angoo irra geessu qusannaa balleessa Dr. Abiy dubbii kana sirriitti na laali jechuudha. Amsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf ta'a yoo duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee jaanu Dr. Abiy asi jaaladha paartii kana jaaladha sifi paartii kanaaf gale malee anjinnii kanaa fi karkarroo kana amanee galle siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaas eessatti beekaani si jecha gale biyya kanatti si jecha aarsaa kana kafalaa jira sifi uummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira. Ati fi ummata wal dabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa hini yaa Dr. Abiy nutti matatti sini yoo ati hojjechiisu jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete eenyutu eenyu badii hojjete jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru Dr. Abiy sii galaa dubbiin kun jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru Dr. Abiy dubbiin kun sii galaa Dr. Abiy jarri kun waan lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideem wal cinaa kaa'een misaanii dhabee bar Dr. Abiy sumaa jigaa jira moo akkami dubbichi amma gaa walitti dacha'uu fi ana Dr. Abiy si jaaladha paartii kana jaaladha paartii fi sittiin qoosaan barbaadu dubbii kana moo adda nu baasi Dr. Abiy rakkoo lammaan irraa bu'ee ka hammeeyse kamitti rakkoo san irratti aangoo san irra ture lammaan Oromiyaa irraa bu'ee rakkoon fooyya'ee kama garree gurbaan kun amata afur ture jarri kun amata afur Oromiyaa irra ture lammaan hammeeysan moo lammaan irra fooyya'eessan abdiileen beekaa garagaggale isaanii fi abdiilee kamitu badii irra hojjete eeshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame eegaati aangoo qabatte eega lammaan bu'ee gaddurraa eegali aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraa irraa jijjiirame Kenya kuni nabiyyi ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy maaf jara eegazee jijjiirtu kana tokko jijjiiruun maaf si tulfaate Dr. Abiy maaf si tulfaate Dr. Abiy dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira akka warra Jimmaatti haasawaa jira beekaa lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy na beektaan siis taanaan sirraan deebi'u Rabbi qofa sodaadha lubbuu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyyaa
رسولك يا صلى الله عليه وسلم نبي محمد بودا نما ككيت جالت دنكب نما ككيت دغي فدل لنكب نما ككيت تي اجج سافود ديو جچاجرو لنكب directly indirectly ati biya kanaf dawada ati biya kanaf fawsida ati biya kanaf qorach doctor abi tuqa ke barbadu nama situ ko fille opsan qabwan enyu yutana jara kana modua duuda ke tirabusi jarri kun ummata sirratti kaasa jira ummata sijibisi sajira sababi ras sijibisi sajira sirratti fonqolcha yokinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun siifin galle doctor abi blind spot sitaate jirti dubbin kun siifin galle jarri kun sibuse aango san fudhachuu barbaada wali jaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun sidhabamsiisanii aango fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira doctor abi obsa ke fitadu tarkan fi fudu yo tarkan fi fudachuu baattemo akka isaan akkana godhaniif situ ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuudha akka Oromootti maaf torbaan lama utura wallagatti boonye arallee kaleessa wallagatti maaf boonya shanee biti kana jeesaa jiru maan farattata doctor abi ay farattata የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣው ሪፖርት ውሸት ነው ዶክተር አብይ አትመን ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊ ነጀይስን ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለት ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለት ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለት ኡመኒ አማራ ሲጃለት ሰባ ለምን ሲጃለት ማረቆንከ جرسي كجيبو كان ريبورتي ساني دغيسه امته تندبتين جرسي كجيب سي ساجرا جري قلبي امتا كيسا سبا ساجرا جري اوني امتا كيسا سبا ساجرا الرئيساني نربس من سيتو الربس مجرا الرئيساني جيب من سيتو جيب مجرا نما ستي من قبضوتي سيكببني غرا امتا سيتوچني واني سان ستي ممليتا امتا دغيسوتي मैं सांडी सी बाले डकी दी उम्मत मरीसी सी वाना दादा गैसा इसांडी सी जिम्मा डकी उम्मत मरीसी सी वाना दादा गैसा इसांडी सी अरर के डकी मरीसी सी वाना दादा गैसा इसांडी सी शवा डकी मरीसी सी वाना दादा गैसा इसांडी सी वल्लक डकी मरीसी सी वाना दादा गैसा डॉक्टर अभी माफ को वम तबक्का कनती डॉक्टर अभी benefit of doubting jira chuka babi डॉक्टर अभी malta if I were in your shoes I know what to do oso ani bakkakete I know what to do malta tati ummata Ethiopia unda sijibisiisa jirani bari nagartu Oromo sijibisiisan Somale sijibisiisan Amara sijibisiisan Benchakul garana Gambella sijibisiisan ummanni simarsa jira kasijibbu baay'achaa jira bar specialist hakim aidal inde yalu Dr. Abiy hakimi kenya ka specialist jedhe ummanni sifarsisan arrantana sinjechaa jira Dr. Abiy maaf hin dhageeffanne ummata kana meejara naannoo kana dhiisiti program keetiin sagantaa keetiin keeysan hin beeyin ummata wali qabi ummata wal argi waan ummanni sitti mudhaga'uun sitti ulfata ummata irraa siidhani kophaa masarasi galchani isaan ummata dhiyaachaa waan ummanni jedhu isaan hambisa ta'ii fi fadhan sitti himaa sifi ummata gara si godhaa jiran hin agartu kana sitta bachaa jiru ሰው ስንት ሰው እስኪገሉ ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት ሀገነ በሚያቀፍቶት ፕሬዝዳንት ይተይትፉ ቀበ ክራይቴሪያ አለ በህገ መንግስት አንብቤ አጣውኝ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛቸው ጋር የሚጫወቱባት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት ኤግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ ማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ ማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ
abdiilee badiinni hojjeteef osoonii fi caffeen isaa murteessin hidhuun yoo dandame aangorraa buusuun yoo dandame keenya kun maal dadhabama? የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንዴ? በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በምትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብህ ነው። ኡመኒ ኩን ሲቲታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመተ ከና ኦሶአቲ ፊ ለማን አደምባተን ኡመኒ ኩን ወልት ላል let me say this Dr. Abiy biranaga please oromo kumni kud afuri fi diba afur jirtan kun please share godanaf maybe an boru du danda stan du danda I don't care ammo isiniti mentu ana duga jiro I'm a man of fashion I'm a man of his words kapso kana fingale kapso kana foregementu ana I don't care I always fight for the truth sharika edu dubin kun ega dufte natti jijirame edu qaban I don't care konko echa namni yona jijirame ranka jennena ምክንያቱም ዋን ይሰጀብዱ ይሳበጋ አንከኒ ትጫለ ሞ ነጀለ ጅራ ኦቦሌሰተ ሰኒፉ ነምኒ ኩማ ኩዳ አፉሪ ፊ ዲባሸን ጀርተን ኩን አከ ጀርተን ሸር ጎዳ ዱቢ ከን አብይ ያደጎ ዶክተር አብይ ሲፊ ለማ ከወሎልቺሰ ኡመታ ሀቱ ኦሮሚያ ረጅሩ ከን that is my investigation yo ሲፊ ለማ ወሎልቺሱ ባተን ኢሳን ሲቲ መጠኑ እንተንዳን you always advise ለማ you and Lemma are always together. See, if Lemma and Guyu are Jijirtan, Lemma and advice water, one day do this out Jota, Lemma Male, Namabiran Marachist. Sanifu Jarikun Charasiti Matanuda in Kabatu. So, City Matanuda, wash it, Malgodu Gavan. Gare, Shifta the Kajarani, Oromia is a Wawa Lesani, Lemma Godu Jirasin Jerani. I'm just using as an example. Akafakanya Tifa Yadamajra. Maybe this, maybe that. Fajada money, see Vilama do, Lola Umani, Lema Chira Caste, Isana Chira Fani, Lema Mia Viangoga Disebe, Ati Visana Kawaliti Matanani, Shira Warita Lege Warahatuhana. Isani Sitabate, Dr. Abiya Matali, Lema Oji Sania, the Sibase, otherwise they have no chances to get close to you. Foto gafo Oromia ojijiran masan share godamale akasitti matanani siyoji wal mariatani charrade mudan qaban yo lamana chijirat so lamma is their enemy number 1 jechu sitti anuf so they assassinated him ajesu batanile politically assassinate godan CV ne ka wal dointani lamma siyasa kai sakabaw godani isan sitti matanani gare lamma dawani isan a brother at critical times it jechu they played you La, akati se tapatan Dr. Abiy. They become a brother at a critical time. Lama kasi wal jalatan tabi jalatu fi si adabasani isana mo oboleye gafara kotani sitti matanan. Achiboda ati sama resista isan ummata marisisani isa wan fadan godani ati fi ummanni walin arku si fi ummanni badu dagara da walin bektani ba Dr. Abiy maafin kijibna Dr. Abiy si fi ummanni esatti wal beku ummanni oromo sin beku bar Dr. Abiy makan si beku male sin beku si fi lamma dadawani ursho lamma ta ummata kessa jiru ummata kessa disani sitti matanani wan ummanni dubbatu ka hunda sitti kan finne gari ummata sitti fidani hamtu ummanni dubbatu komi ifira tambisani false reported anjetu sida masani ati isana mante ummata kan kunnam ummanni sisan male sikan kunnam gapi umani blind spot ama kana umani sitti tabacha jiru sitti tabacha jiru jarri kun I know what they play sitti tabacha jiru you know what they are going to do sida bam sisani ango ke furachuda kayon sani Dr. Abiy Ahmed Ali kaate biste abane bise anu bulese ko akal ramoti ko takati sitti marra ramoti ko takati kayne de edana jarri ajesu dandau en sitti ma bek because murtay faden du fe kales itiyade dengada itiyade arras itiyade dubaden du haja de murtay fade du fe bek ramoti ko ajesu dandanta kata en du fe sitti majira sitti tabacha jiru jarri kun sifli kam samu didu tanda bonafis kabajafis I know I do understand Dr. Abiy amo the truth is that sivilama jara kanatu wadabase isan sitti matanani isan dina si godani
shorakana dadda jechana dadda raawwate hiriyaati fi juwaar wajji dalaguudhaaf balleessanii isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajji mootummaa kana oofu fakkaatanii ba'an geemii maayyiidhaa si nyaachuudha si nyaachuu yaa'an. I know you are wise. Ati nama haqila nama beekaadha Dr. Abiy kun si jalaa bada jedhee yaadu ammoo jarri sanitti jirti kiyya dubbachaa jiran karaa mooxiqqoo takkatti akka nama si jaalatutti akka nama si jecha Ameerikaa fi Kanaadaa irraa galetti akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti akka si fi nama paartii kanaa fi ummata jecha galetti anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha ammoo paartii fi sis ummata kiyyaas nan jaaladha sadii jaaladheen danda'u si fi paartii kiyya illee ummataan irra filadhaan.